Uyati ukuthi why impilo yakho imess. Uyati ukuthi why timbo takho hlangahlangene kungacaci lutho. Nkosiyami bethe uzama ngala akudela ukukulungela. Uyati ukuthi why? Ukuthi wena ukhethiwe uNkulunkulu mara ufuni kuvuma. Yet there are so many people waiting for you ukuthi ubashumele baphenduke. There are so many people lababoshiwe labadzinga wena ukuthi ubakhululeke babe delivered. There are so many people labalinze wena ukuthi ukhulume kuphila kubo baphile. But you are still in denial ukuthi uNkulunkulu ukhethile. Awufuni kuvuma utibona ungakafanelwa kusetshenziswa uNkulunkulu. Vuma. Angeke akunika umthwalo ngetulu kwemandla akho. Ngeke. Lisivla uNkulunkulu Jona bamthuma bathi hambe eNiniva uyahamba eTarashish. Uyabona Jona kulomkhumbi la ugibela nakaya lena eTarashish. Labantu abebalapha emkhumbeni batithola basenkingeni ngenxa ya Jona. And they knew nothing. But because kunalokhethiweyo waNkulunkulu langazange afune kuvuma kuyalala bamthume khona batithola basenkingeni. Sometimes umndeni wakho usenkingeni because of you. Awufuni kuvuma ukuthi ukhethiwe. Vuma. Listen, uNkulunkulu umkhumbi wathula the moment bathatha Jona bamphoselelwane. Vuma. Ukhethe wena. Uyati ukuthi angeke ukuhlule lo msebenzi.